Ghana e man panyina be de nchi aden eye me yama no se papa no the one na nkrofo si bunu the one na nkrofo si pedasam na religion wo mu ye no nkramufo ye sob no ye mpen na da na kwame nei papa na kasa manei obi ehunu se 7 preduasa papa na kasa no ayi kasa da emfam puntu bi amba kwame omaya itimi ya chechira o kan ho bi o usane ya kan ho bi kwame sika sem na ye kan anye sika sem kwame hwe onabo alankwadwo kire matin oroso ka Ghana mamuo ho. He was a cabinet minister. Kwame papa yo hwa awre kacha so resign na anu yin akoto cabinet minister. Kwame enti die na ekoso wa ban ni mu ampanifo miensa we say wo manim wo manhunu. Kwame hwe the health minister. He's a cabinet minister. Kwame obia pese o maintain the post obia so pese o sustain obia so pese upgrade. Kwame enra ma kan report to no musa no paisa no musa na enti nyakono na se won hwe ya men kan dwe enti nipa na ye nipa bone ana se be Kwame ye to aba na ye yie. Kwame sa hwe page 141 142 143 145 147 Kwame de eme ya eni nkurasefo hene adabo kurom hwa 148 Kwame owo Vodafone se de nyako kan na wo de ekọ auditor general report na ko eye page 148 yesa na moka no 148 wom adabo kurom ho na adabo kurom wo no sa Ghana man nyina sika moka ne sen mon correct me anya mo na mako musuku da mi wudi o ka o bi be aka kura mi wudi o ka bulletin no na making appendix no appendix no ko 147 148 adabo kurom sha oh yes ndi wanya bibi amawase a ye bono koro no there be hwe kuro te sa adabo kurom na ye de COVID-19 equipment edi amount Kwame o senso ko eye 143 appendix no hwe say ye de equipment di amount sa fakoma government hospital Kwame now they akokoma private hospital Dr. Bidin Shaw Dr. Bidin Shaw 142 143 no yeah private hospital now the equipment na akokoma private hospital yeah private hospital no so a eno no wanfa anya adwuma o egu ho come here 150 appendix 150 151 isolation centers 152 kra na yeme ya no say ye sit down awie Kwame Ministry of Health the other ya o say ye twen say ye be commission dan no 151 152 isolation centers yeah ye siesi wo Kwame anya adwuma Kwame COVID-19 fan team no mumu say why ne da no COVID-19 fan no mumu say nyako gogo mame why na nanado dan ko akufu ado e pa no say under COVID-19 fan no sikapuduo no mumu say board of trustees no eye why Kwame ye sheda yi panyi ba ko a oye director in charge of infrastructure Kwame director in charge of monitoring and evaluation ewo COVID-19 fund management fund Kwame mon ko phone so na musa se why na da no COVID-19 for panyini pa okita tworo konkono o de da COVID-19 fund na no enti sika bia be ye free COVID-19 sika no mu bia no Kwame it passes through the board chairman and mpanifo board of trustees aware Kwame enye me nwanwa da se sa eye asondan na wo musi no sa sebi asofo ne da no but COVID-19 the anya sofo me say members no okay former chief justice Sophia Kuvo or something wow
me see kwame uda gogo na hwe se board of trustees e de ma COVID-19 management team no wo se wo mu din ni nyina beba hwe wo mu portfolio hwe wo mu positions na hwe sabe religions no ehyehyehye wo manim kwame nkramofo wo mu a Christopher wo mu wo na COVID-19 sika na no untimi nyi sika we enye sa nema we kwame oman a ye ni sika ye ko COVID ye ko a friend say IMF na ye ko foreign donor for ho amona ne akwa sresres ka no kwame hwe sika wo mo de abra yensen ye mfam fight COVID-19 no kwame hwe de aban economic management team member finance minister ene Ghana mpanifo e de sika ye kwame hwe kota no so heya na no me kota no so one district one factory kwame dan bi si ho wo mo de bosome nan ene kukuru dan ni wiye kwame one district one factory ne ehye nwuram na no amikobusa ye no wo mo se baabi ya na sika na efiri ba no kwame one district one factory sika no enya office of the president ne efiri ba enya special initiative from the office of the president kwame hwe sika enam COVID-19 mu na yato agu na kwame kohwe ade a ede adwuma bebre Ghana fo ma yenya adwuma ye na unemployment akofom na fe crime rate akofom no kwame go to all the district awoma aye sa one district one factory no all the district ayini nyina no has been abandoned kwame tanoso aye physical example tanoso ukwa ehyenguram abofke be ya chiro sisi ya kwame na ye pesika e de awie one district one factory e wotanoso sebe ebeye clay roofing kwame ebeye water closet de omo gya wona wo so yi kwame ebe sanso aye bembrese kwame ebeye 5 products kwame according to my investigations tanoso nko ano ebe fa nifa 1.8 million Ghanaians direct employment to indirect buy wo mokoko titikle no any raw materials aba no wo mka ho kwame ehyenwuram 101.8 million Ghanaians kwame Sunyani East Sunyani West ya one district one factory ehyenwuram East had ya ne yedent afani pa 70 pe ene kora no yet to believe aye PPP yedent ndi say ho dada afani pa 70 kwame kodoma hinkro kokohwe ehyenwuram kwame doma hinkro sansu yesi eye JFN secondary school John Mahama is excellence see ye kwame cement bags makuma 1000 akeki hyenwuram asansu senior high sa e blog usedi kwame ehyenwuram kwame yenye sika mfa nwie na kwame so hwenyankopa nim na ohwe COVID-19 sika sompa yedibi akwakoma eye ahemfo kwame yedibi akwakoma regional director of health na kwame se auditor general bunkunta we na obeka sa sika we kire ne a kwame na nka me respect here to the stand se kwame yi wo mo bobo no won se wo maka all the 5 institutions all the 4 kwame what in central for ye de wen mo de mo be free mu mo ntimi mfiri mu kwame yi me say kwa central for ye de na ewu mo no ye be yi enye dia mo be press conference good kwame hwe amana etimo no na ye gia sofu dipa ye gia sofu dipa kwame ye gia himfu dipa kwame ye jinsenchofo dipa kwame na fe politicians hwe sei COVID-19 report we ya abai wow COVID-19 report ya abai kwame why na yenjini ni bio nyako why na yenjini ni bio na nanom ahemfo a yanim se sabe until so na nanom de response beba se saasem we especially Bono Regional House of Chiefs me manhene osaje force ya de your doctor Fredu Ajimambadu